Qatar FIFA World Cup khel meka group stage round ni na khel meka ni a tun tum video a chuan group E le F pathian nia Inkhel turte kan Thlirlawkna ani pathiani tlaidar thum le achan ve a hian Japan le Costa Rica in group E a an match ni na khelin anin ma chhondona Japan hian an match masa a Germany le Thalin point thum an lo chuaka Costa Rica hi Spain laka sisari faite mewa tlomin Qatar FIFA World Cup nei meka match khata gol chhuat tamber an ni mek anni pahni dinmun inang lo tak hian group E a round of 16 lut le lut lo tur ati chian thei dan a oma match poimo tak ani Japan hian Costa Rica hi an hne chuan Japan hian round of 16 an lut dona Costa Rica tan round of 16 lut dan kong omto lovin Costa Rica hi kan mang tha angai don Mase Costa Rica hian point an lo chuak shrimani chuan group E a match nanung bera chau round of 16 lut achiang kim thei dona chu wangin Japan le Costa Rica tan apoimo na alian le a Costa Rica tan beiseina chit nun theina le beiseina thamral theina match ani Japan hi Costa Rica an machon nanung tumlia tlomia lovin tum thum an chaka tum khat anin ne toka Costa Rica hian Asia Ram World Cup an hne nanun ber tum chu kumsang ni pahni kha nia khami tum khan China Sydney fain an hne a tungtuma hian Japan hi ne thei takmo nisom ni paruk November zandaruk le achan ve a hian Belgium le Morocco anin ma chhon don boka Belgium hian an match ma sabera Canada sikhat final hne a Morocco hi Croatia nen gol khung lawin anin hne tok thung Belgium hian Morocco an hne chuan group F atangin round of 16 an lut dona Morocco hi an chak chuan Belgium chunga an om thung dona anin draw chuan atu ve po hian round of 16 lut turin an match nanung ber an nga angai don ani tun tum hi Belgium le Morocco te World Cup anin ma chhon tum ni na tur chau ania kumsa kha chakwa somkwa pali khan lawin ma chhon to in Belgium hi sikhat final chaka mase anin ma chhon nanung ber kumsang ni pariat friendly match khan Morocco hi gol khatin an chak thunga tungtuma hian Belgium hi player nei thazok le langsar zoka ngai nima sela Morocco laka Belgium hi talboi ve thei tho anni Belgium hi World Cup Africa ram laka anatlom ngai mi lova tumli Africa ram an ma chhon to na tum thum chakin tum khat anin he tok tun tum hi Belgium tan achin chiatlak na tur pakhat chu World Cup match somnga an khelna tur chi ania World Cup match somnga khelting thei ram som pahni na an ni bokang Belgium hi group match World Cup big hian an match nanung pariata an chak veka tun haya World Cup group match record nei thaber an ni awangin Qatar po hian an laka beisei asang Zandar kwale achan vea Croatia le Canada anin ma chhon dona anni pahni hi World Cup an lain ma chhon ngai mi lova tuntum hi World Cup anin ma chhon ma sak ber tur ani Canada hian Qatar World Cup ni lo hi tun ma in World Cup tum khat an lo khel to a chumi nen chuan kumin Qatar an match ma saber thleng khan match li khel to in gol an la khung mi lova Canada hian World Cup an gol ma saber an ngak meka World Cup an point ma saber tur an ngak mek boka Croatia laka hian ngak chuak thei takmo Canada hi World Cup match li an khelve to a hian an latlom veka gol an la khung thei lo bokani a Croatia laka hian record chia lia khu an tum don ani Croatia le Canada a hian chakjok an omani po in a chakjok chuan round of 16 an lut ngal thei don lova chaklo jok an om ani chuan Croatia hi tlompo ni sela match nanung bera be seina an la nei thei dona Canada hi an tlom ani ero chuan Qatar World Cup Canada hian group stage an paltlang thei to don lo ani anin draw ani ero chuan an panhi hian be seina nein group match nanung bera an din hun tur tak an ti chiang thei chawang zanlai peldar som panni le achan vea group E a Inkhel ngai ven hlo mai ni lovin Qatar World Cup Inkhel ngai ven hlo ber pol tling pha kan hmudona
chu Spain le Germany in ma chon tur hi ani pahnih hi an match ma sabera chak ve se chuan tun match ha hian hadam zokin ngai tha zok le pressure tlem zokin anin khel thei tur ani a ma se Spain hi an match ma sa a an chak lain Germany hi an match ma sa a Japan laka gol khatin an tlom miawa Germany tan tlom non apoi thui thei don Spain le Germany hi World Cup a trumnga anin ma chon na tur anita a anin ma chon to na match lia khan Germany hi trum ni chakin trum khat anin he to ka Spain hi trum khat an chaka tun truma hian tu zok tak chakang mo tu naya Germany hian Spain hi an ngam lo hle a in el na sanga anin ma chon nung trum saria Germany hi trum khat chau an chaka Spain hi trum li an chaka trum ni anin he tok Spain in an match masa Costa Rica sisari failain an sopani kha Spain in an ram chanchina World Cup an king puite an la sober trum record thar ania Germany hian record thar siam zo hlim team phur tak Spain an ma chon don ani an omna group E a hian Spain le Japan hian point thum nei mekin Germany le Costa Rica in point an la nei ve lova Spain le Japan hi an chak chuan an pahnih hian round of 16 an lutanga Germany le Costa Rica kan mang tha thungang chu group match ni na a hian thil thleng thei ania ma se in ti teang Germany hian Spain hi an hne chuan point thum an nei venga round of 16 lut turin group match na hnung bera hun tha an nei zui thei don Spain le Germany hi anin hne to kani chuan Japan result azirin Germany din mun a chezual theya chu wangin group E a hian Germany tan Spain laka tlom athiang lova Germany hian point thum an mamo na asang hle Germany hi Spain laka an tlom ani chuan Germany tan round of 16 lu theidan om chhun chu Japan hi Costa Rica in an hne anga yanga group match nunhung bera Germany hian Costa Rica an soprep angai boka Japan hi Spain laka an tlom angai bok chung zong ba ka chuan Germany hian Japan aya goal difference an nei that angai boka chu wangin Spain laka Germany an tlom ani chuan an tan kong om thei hi akotop tak meu ani thei dona Germany hian group stage an paltlang theina tur chuan Spain laka point an hlo chhuah ngei angai ani